میانی خدای اشن دنیوک نار برداشت گسن جہنمک نار کت گس برداشت ہاں سانی رب یہ چانی قریبی ہاں سانی پروردگار یہ چونی کرم تو احسان چتھیت اس وریس زند سلامت بیت شب برات اندر کرت جمع اش گناہگار اش نابکار اش بی پنن پروردگار مہلت دیون دبن گناہگار کمار صبا والا آزاد بی موقع یت برات اندر جمع گسنک پنن گناہن پر نادم گسنک تلمت کرتی یم گناہ میانی جوانا حضا میون جوان پریشان پریت لکھت گوبت ڈپریشنک شکار دبن مولانا میانی خاطر کر دعا بس کیاز دلیل دبن بے روزگار چھس ایال بار چھس مگر آمدنی چھمنے روزگار چھبنے بہت چھس کال تی دبن بمار پانن پان صبح تی دبن آسانی خدای از چنا رزقش برا از چنا عمریز برا ای سانی رب کجا آسن یا جماعت اسمز یس بے روزگار آئیسی آز شس آش یم دربار بین میں روزگار میانی رب سوزت تمن میانین باین رت روزگار یا اللہ تمن کر حل حل روزگار خدایا بے اولاد چھی واریا ربا واریاو کریم دعا کرن خاطر سوال اکثر آئیم یم بے اولاد میانی خدایا میون عزیز چکن بل پر شاہ صاحب یت مجلس میں ونکن پنین گناہگار ات پھلویت دبن مولوی صاحب اتو خدایا رت کرمت مگر میانی رب بوجھو زیل اک انسان حقیر اک انسان لیکن امیش چھے میں پیڑ آش رت گمان چھوز میں پیڑ میانی خدای میں چھے پیڑ آش میانی رب میں چھے ست کلام از پیڑ نظر سجد فرموم لا تقلت من رحمت اللہ اے میانیو بندو رب چھو دبن اے میانیو بندو مگے چھو میانی رحمت نشنا امید رب اشی امیدوار از کرد سانین ارزین دسکت یمن بے اولادن دیت ریت اولاد ربا بے اولادن دیت ریت اولاد خدایا سید فیصل صاحبن ادناک برمیان رب بے اولاد تیمیز کرد اولاد نرینا تا اے خدایا اولاد نرینا کرستا ربا منیب صاحب جی بینیون نچو گمد بیمار ربا ایک زینن ہے ربا فیکچر شست تیمیز کر شفای کامل ربا ایمو میں ایمان تھو ذمہ داری میان ربا یہین نیک حاجت کر روا خدایا نم جوان نم بزرگ تھوک سلامت یا اللہ یو دیون ویل تھوک سلامت یم گرن من ہسپتالن من چھ بیمار تمن شفا اے ربا اشی ساری دلن ہند بیمار کرد سانین دلن کناخ نظرین آئی ربا پنن محبت کر عطا ربا پنن خوف کر عطا ربا اش زینت گمید گناہ ربا اش ان زینی مز گمید گناہ ربا ایسا سپاہی چھو گناہ لیکن پھر بھی ہم نے گناہ کر لیے ہیں اے گناہوں کی مغفرت کرنے والے پروردگار ازائی چھو چپانے فرمو مچھا کا گناہگار از منگن میت بکرز گناہ مغفرت ربا اشی آش ہت آمد اشی امید ہت آمد اڑچی آمد 50 کلومیٹر دوری ہڑن ووت شام پیٹھے انتظار کر ہڑن ووت شام پیٹھے انتظار کر
اے میانی رب یم حاجت آمد تم حاجت کرو کروا ربا یمن والدین بیمار تمن شفا ربا میانس باب صبس کر شفا چشمن ہند گاش کوٹھن ہند ہوش تھوز برابر ربا میان ماج کر شفا ربا سارنی بیمارن کر شفا یا اللہ از کر دین لدن داجن شفا یا اللہ ایدار کرن کامیاب پروردگار ایدار کرن کامیاب خدایا ذاکر احمد کوکا کے والد کے لیے دعائی شفا مولا کرو شفائی کاملاتا اے ربا سانین داجن تی شفا سانین مرزن تی شفا یم جماعت کن بیمارن شفا نم طالبی علم کرو کامیاب یمن امتحان یم کرو کامیاب ربا یم یور آیم کرو کامیاب ربا یہ بستی کرن آباد یہ ادار کرن کامیاب دن دگنی رات چگنی کر ترقی عطا اے ربا مگان چی آسمانی بلایوں نش نجا زمینی بلایوں نش نجا ناگہانی بلایوں نش نجا ہنگ منگ مرن نش نجا غیلاتو نش نجا ربا شی پنی صلاح قسمزاک عزیز میون کلاس میٹ اے مولا زیر علاج سجاد احمد بڑس میانی ربا کریم خدایا لکڑ جوان از کرتس یمی برکت شفائی کامی شفائی آجل کرتس لکڑ لکڑ معصوم بچس میانی ربا کرتس شفائی کامی خدایا اندری من داجن کرتس اندری شفا نبری من مرزن کرتس نبری شفا ربا باب صبن تھوم ذمہ داری میانی خدایا تمیشی دوست اک پنن بیمار میانی کریم خدایا تمیز کر شفائی کاملہ تمیز کر شفائی آجلہ اندری من داجن کرز اندری شفا نبری من مرزن کرز نبری شفا سانی انداجن تی شفا اے مولائی منگو تیت کر عطا مولائی کائنات خدایا یہ منگنے رو تیت کر عطا آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین خاندارین چمیز بیمار اللہ تعالیٰ کرن امیز شفائی کاملہ مرکز سوزن نظران رب زہت اللہ تعالیٰ کرن اس قبول ای نظران پنی بارگاہ اندر مولا ای کائنات کن چھو لاکھ لاکھ شکر تسنا یم پاک ذات خدایان ایسی یت شب برات اندر بے اکلٹ جمع گسنک توفیق عطا کور ایش کرم ایش احسان ذات ذل جلال حضرتی حمد و ثنا پد ایسن لا تعداد درود جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پیٹ اندس محبت عشقست لولس منز تو اتب یہ جمع سبدی کا طویل گفتگو کرن بتو ایسید کی البتہ کہ گزرشات کرب بتھو امید انشاءاللہ یمن کتھن پیٹ کرو اس عمل شب برز پیٹ کرن تو تبلیغ علماء کرام البت بچس اخ ادنا سا طالب علم یمی ادارک میاو پنن زٹن ہین طرف حکم تو بسب دوست ہندس خدمتس مز حاضر صرف حکم استعمیل کرن تبلیغ کرن تو علماء کرام آزو اس رات اس عطا کر پروردگار عالمین یت رات منز عبادت ریاضت بندگی پان کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم چونکہ ماہی شعبان فضیلیت کر پانے بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم
وسلم یت ریتس اندر آیت مبارکہ نازل کرمز پروردگار عالمین بشانی جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وسلم امام قسطلانی چو المواہب اللدنیہس اندر انان دبا ان الشہر شعبان شہر الصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا یوسی ماہی شعبان چنا یہ ماہی شعبانک ریت ہسا چھو درود سوزنک ریت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ساری دوچ یم ساتھ سے خوش گسی درود سوزن تم ساتھ ہیکک تو سوزیت مگر یس آیت درودن پر نازل سپدے ساسا چھو ریت کس ماہی شعبانو ریت ساسا چھو یہوئی ریت یت ریتس اندر یہ درودچ آیت نازل کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ لأن آیت الصلاة یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کس آیت یہی آیت اس میں توہی برون کن تلاوت کر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماون یت ریتس مز آئی یہ آیت نازل کرنا حالانکہ یت ریتس مز پزن توہی باقی ریتو خود زیادہ درود سوزن جناب حضرت رسول کریم حالانکہ درود چھ ہر ویز سوزن یہ تیچہ خوش گسنے یہ تیچہ پروردگار عالمین عنایت کری تی درود پر جناب نبی پاکس کیا جو درود پر نسوید کیا گئی سیچہ درود پر نسویدن میلی چھ قربت جناب محمد رسول اللہ دل یم چھنا دل یم چھ زنگ آلود گمت چون تی تو میون تی وان کت پوٹھن گسی زنگ دور وان کت پوٹ گسی خائی دور اکثر چھن اس عبادتس لگان مز اکثر چھن اس راتس بیدار روزن خاطر تیار اڑ چھ دپان ادا وان چھا ضروری مائی شب براس مزی روزن بیدار وان چھا ضروری ہے باقی راتن مز ہیکو نہ روزت ازن کر بہ تہی یہ سوال اسی زن پرسو پنس پانس اس کچھان راتن مز روز باقی راتن بیدار اس اگر یہ سوال پانسی کرو بیسی کرو کتیا چھ یم زن باقی راتن مز چھ راتن مز کیا روزان بیدار تو پت کران عبادت کم سن ذات پاک حضرت حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب دپا یم مین ٹوٹ چھنا آسن کم یم خدای سن کیا چھا آسن ٹوٹ چھا آسن محبین چھا آسن یم واقعی خدای سی چھ کیا کرن محبت کرن رب دپن تم چھ روزن منز روزن بیدار تم چھ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ تعالیٰ فرماوان تم چھ پنی روز گزارن سجودن منز تو قیامن منز گو یم اللہ تعالیٰ سے نیکو کار بند چھ آسن تم چھ پنی رات گزارن کمن ما سجودن منز تو قیامن منز یلی یم پنی رات چھ سجودن منز قیامن منز اللہ تعالیٰ سے یاد اس منز گزارن اللہ تعالیٰ کیا چھ تمن انعام کرنتا اولائک هم الوارثون رب دپن یمائی چھ بد وارث بنن یمائی چھ بد وارث بنن یمنی چھ بد بد اختیار دیون یمنی چھ بد رز گژھن اولائک هم الوارثون اللہ تعالیٰ فرماون یمنی چھ بد رز گژھن مولا یمن کیا چھ عطا کرن اللہ تعالیٰ فرماون یم چھ سک وارث در بناوا اے میان رب کمی چیز چھ حق وارث در بناون اللہ تعالیٰ فرماون یرثون الفردوس
یم چھسک بہ جنت الفردوس کی وارث در بناوان یم کات من روزن بیدار تلا ونیو سیری رچن من یم رچن من بیدار روزت یاد کرن کمس ذات پاک حضرت تم چھن پت وچنی شب برات چھا شب جمعہ چھا شب بودوار چھا شب برسوار چھا یم چھ بدہار دو دبن یم چھ تہندی دو اما تیم ربن فرمو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یم دبن تیم خدایان فرمو میں کور جنت انسان پاد محض پنی عبادت خاطر ہے یہ عبادت چپرت نماز 5 وقت بس چک یمنی 5 وقتن پہ نظر تھوت مگر میانی جوانا یم خدای سن ٹھٹ چھنا آسان تم چھن 5 وقت پاران کی بلکہ تم چھ رات راتس نوافل تہ ادا کران تم چھن راتس بیدار روزن بجائے پت سری بیداری بکران کی بلکہ تم چھ راتس اللہ تعالیٰ سن ذکر کرا رابعہ بسری آسان وان سکمیائی چک عبادت کرن اللہ تعالیٰ سے دمنک لوگو باچ 100 رکعت پارا راتس یہ چھن ہاتھ کے یم چھ کس ہاتھ یہ چھ 100 رکعت یم چھ 10 چھنا وقت کیوں میں نوجوانوں 2 لٹ چھ ہاتھ رکعت پڑھنے پچھلے یم کر مقلاوہ ٹائم کری شنگنس ٹائم کری آرام کرنس امس کیا ون رابعہ کرن کیا چھک امس کیا ون رابعہ بیدار کیا چھک روزن امس کیا ون روز راتس کیا چھک عبادت کرن امس ون رابعہ دلیل وجہ سے کیا چھک روز راتس کرن یہ عبادت دپن بچس نویسا بچس دپا یم ساتن میون موت یہ بگسس تم ساتن آسن ذکر الہی مگن بگسس تم ساتن کرن آسن اللہ اللہ بگسس تم ساتن کرن آسن اللہ تعالیٰ سن ذکر اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو پتہ چلا یہ سو ذکر چھک کرا ہمیں ذکر ہند حکم دیتی ذات پاک حضرت اللہ ہمیں ذکر ہند تعلیم دیتی پروردگار عالمین رب چی فرماون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تلوان کو جان چھ دل ونکن بے قرار تلوان کو جان چھ ونکن ہارٹ کس ڈاکٹرز گھا تلوان کو جان چھ سڈن ہارٹ اٹیک گھا اما دلیل کیا گئی وجہ کیا گو دل گو میان جوانا دور ذکر الہی نش درود پرن نش قرآن پرن نش کاش کہ اگر یہ دل ذکر سیتن رود متاثر کاش کہ اگر یہ دل قرآن پرن سیتن لوگ متاثر کاش اگر دل نماز پرنس کن لوگ متاثر کاش کہ اگر یہ دل اللہ تعالیٰ سے یادس کن لوگ متاثر اللہ تعالیٰ فرمان ببن ورنہ میلی نقرار بے کن چیز سوچ مولا تیل کیا دبن یہ میلی قرار صرف ذکر خدا کرن سے وان شام پہ رودک بیدار کہتے مسجد پاکس منز موبائل سوید رود کھا دنیاوی کلامن سوید رود کھا دنیاوی کامین کن رود کھا سکمی سوید رودک وان دل چھا سکون دل چھا قرارس نیبر دراک تو پریشانی خود کیا کرتے یت کیا کر یمس کیا کرتے ہمس کیا کر ونکن چھن کہین پریشانی ونکن چھ اکوئی امس خیال ربا بہاو سے پنن گنہن کیا مانگنی بس امس یہ بچیرس خیال گو یہ چھ دنیاوی پریشانیوں نش ونکن یہ چھ دنیاوی غموں نش ونکن دور یہ چھ ذکر کمال اگر وہ یہ
ذکر کنٹینیو کر اگر وہ یہ ذکر دب میانی جوانا کنٹینیو کرو ون فائدہ کوتا میل اوے کور چنت مین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دبن فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمون اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو نبی تائیدارن سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل دبل قیامت کے دور پروردگار عالمین ستن شخصن پن سایس تل گن یم دو ظلمات یوت آس یم دو این گٹ آس مگر ات این گٹ مز رٹ پروردگار ستن شخصن پن سایس تل گن ات این گٹ مز رٹ پروردگار ستن انسانن پن سایس تل گن میانی جوانا میانی عزیزہ میانی بایا مثال کے طور پر اگر کن جائے اللہ تعالیٰ بچوین کارڈن گو دنیاوی اعتبار کو کن جائے اچھائی فوج آو آرمی آئی باقی آئی تمام سارنی کیا چاہی تھر چاہی مگر اکھا چاہی تھی امس آفیسر اسید کیا ایم آفیسرن بولو ہو آپ یہاں ہی رہتے ہو ادھر آ جاؤ امس کیا کھس امس چول یہ تھرٹ ہے میں زانی ون چھن میں پروائی میں زانی میں کرم پہچان میں چھن میں پریشانی سارنی جی کیا امس مرئی امس مگلے یہ تھرٹ کیا ام دبس سوال یور یہ تھوک نو ہمن سیت یہ کوڑک یمو مز الگ یہ گو دنیاوی اعتبار یہ گو بلا تشبیہ میانو جوانو میانو عزیزو یہ خدای سندائی سکہر یہ کیا ہے معمولی طوفان چھنا اتروت معمولی ہوا چھنا رات گو معمولی زلزل اڑ درائی بستر ہے تھی نیبر درایا اڑ رودن خیال ہی کرو کیا یہ معمولی اللہ تعالیٰ فرماون ان بطش ربک لشدید ام خود خطرناک چمین پکڑ ام خود مضبوط چمین پکڑ تائیدارن فرمو یم دو ظلمات آسن این گٹ آس کوئی سای آسن کوئی میانی جوان روشنی آسن مگر ام دو فرمائی ستن شخصن پروردگار تلایور ولیو کیا مانے تلسایور ولیو یل روب یمن بولائی یل روب یمن آلو کری یل پروردگار یمن بولائی ہم بولائی کیا جی یمو آسن کامی دنیا اسمنز تیس کرمت یمو آسن کارنامی دنیا اسمنز تیت کرمت آئی دائی دار گوڑنی کسوز آش فرمون امام عادل عدل کرن وول امام یعنی زیوٹ بادشاہ حکمران یستی زیوٹ بناونا آو چاہے یہ گاروگ زیوٹ چھا مالس چنیا چیز زور امیش چھو چنوینی بیڑ کیا کریں ہیشی نظر ماجی چنیا چیز زور امیش چھو چنوینی بیڑ کیا کریں امیز ما چھو آکھ تھوت تو بے آکھ چوز بون ہاں محبت ہے کیا اس مگر نظر چھ تائیدار علیہ السلام فرمو امام عادل عدل کرن وول کس امام زیوٹ یہ مسجد ایسن یہ قوم ایسن یہ عوام ایسن تائیدار علیہ السلام فرمو کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمون ہر کانچو ذمہ دار
ہر کنس ذمہ دارس گژھو قیامت کی دو پنہ ذمہ داری متعلق کیا مالیات ژٕ ییٚلہِ صبحس نندرِ وتھکھ ژٕ گوژھُکھ پننس عیالس تہِ بیدار ژٕ گوژھُن پنُن نیٚچوٗ تہِ پنٕنۍ کوٗر تہِ بیدار کرُن یہوے چھُ حکم ذاتِ پاکہِ حضرت یہوے چھُ حکم جناب محمد رسول اللہ گو امس امامس رٹہِ قیامت کی دو پروردگار تھلا ؤنِو سا کٔمِس کٔمِس چھُ ضروٗرت سایہِ مگر ام خاطر کیا چھُ بنُن انصاف کرن وول کیا چھُ بنُن عدل کرن وول انصاف کرن وول چھُ بنُن ییٚلہِ نہٕ انصافٕے گوٚو شبِ برٲژ منٛز یُن کیٛاہ کرِ ییٚلہِ لُکوٗنٛد حق کھیوٚو شبِ برٲژ منٛز یُن کیٛاہ کرِ ییٚلہِ مول تہٕ موج ناراض گوٚو شبِ برٲژ منٛز یُن کیٛاہ کرِ ییٚلہِ رشتہٕ ژٹن وول بنیو ییٚلہِ ہمسایس سحر کرن وول بنیو جادو کرن وول بنیو ییٚلہِ نیبر کن شراب چن وول بنیو بد کردار بنیو زار گندن وول بنیو أمِس کیٛاہ کرِ گو یہ شب چھُ أکِس انسانس برات یعنی بری کرن کمہِ نِش نارِ جہنم کہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ بری گوٚو دوٚپنس دل کا کفر حاجی بنا تو ہتا خانہ کعبہ وچھنہ سۭتۍ کیٛاہ بنہِ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ گۄڈٕ دلٕے کیٛاہ گوٚے صاف گۄڈٕ چھُنہ أنٛدرِم وجوٗدٕے کرُن صاف ییٚلہِ نہٕ أنٛدرَے صاف گوٚو چون تہٕ میون شب بیدار روزُن چھُنہٕ فٲیدٕ نہ ییٚتہِ چھُ پنُن پان بدلاوُن ییٚتہِ چھِ پننٮ۪ن گۄنہن معٲفی منٛگٕنۍ پروردگارس ربا وٕنیُک تام یِم غلطی گٔے بہٕ چھُسے وۄنۍ أزکہِ بعد کیٛاہ کران بہٕ چھُس نہٕ یژھان وۄنۍ أزکہِ بعد گوٚژھُس بہٕ تمہِ آیہِ روزُن ژٕ کیٛاہ کرنہِ ژٕ کیٛاہ حظ کرنہِ گۄنہن کیٛاہ منٛگنہِ وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ گۄناہ معٲفی منٛگنہِ آکھ نٮ۪بر درٛاکھ تہٕ بیٚیہِ کوٚرُتھ گۄناہ یہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو یہ چھُنہٕ حظ ییٚتی کرُن مُصمم ارادٕ میں گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں باس گنہن کیا کرنی ورنہ اوسُکھ ژٕ تیٚلہِ گرے ٹھیٖک تیٚلہِ کٔرزِ آرامٕے تیٚلہِ مت زٲلزِ رۄپیہِ ساسس تیٖل ژٕ کر مُصمم ارادٕ توبہٕ کتھ چیٖزس چھُ ناو توبہ کیا فرمو جناب محمد رسول اللہ توبہ گو سُے ژٕ گوژھُکھ نہٕ دوبارٕ تِمن گۄنہن کُن گژھُن کینٛہہ ییٚلہِ ژےٚ ییٚتہِ توبہٕ کوٚرُتھ صُبحس آیہِ فجر بانگ تہٕ ژےٚ تھٲوٕتھ نماز تہِ پرنَے پتہٕ کُس توبہٕ گوٚو تاجدار علیہ السلامن فرمو سُے امام یُس کیٛاہ آسہِ عدل کرن وول آسہِ انصاف پرست آسہِ لُکن دھوکہٕ دِنہٕ وول آسہِ نہٕ کینٛہہ گۄڈٕ چھُنا پننسٕے پانس نظر کرٕنۍ پانا مےٚ ما دیُت دھوکہٕ کٲنٛسہِ پانا مےٚ ما واتنو نۄقصان کٲنٛسہِ پانو مےٚ ما دیُت کٲنٛسہِ ایٖزا ولہٕ شبِ برٲژ منٛز یِوان والہِ کر یِمن کتھن پٮ۪ٹھ غور نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کور بیان فرمون وشاب نشا فی عبادت اللہ سُہ جوان ییٚمِس جوانی منٛز یاد روٗد کُس ییٚمِس جوانی منٛز یاد روٗد پروردگار دِ نمن جوانن کُن نظر دِ پانس کُن نظر میانہِ عزیز میانہِ بایہِ پتہٕ وٕچھ مےٚ کۭژاہ کٔر جوانی منٛز خرٲبی مےٚ کۭتیاہ گۄناہ کٔرۍ یتھ جوانی منٛز مےٚ کۭژاہ بے حیٲیی کٔر یتھ جوانی منٛز أڑۍ کٔرِم زٲنِتھ أڑۍ گۄناہ أڑۍ گٔیِم انزٲنی منٛز أڑۍ گۄناہ آے میانہِ جوانا ون وٕنکٮ۪ن کِس جوانس چھنا پتہ مسلمانس چھنا پتہ شراب چون چھُ حرام چھےٚ سا پاے قرآنِ مجیدس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان
فرماون یا ایوہ الذین آمنوا ایمان انن والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ربا چی فرماون ایمان انن والا یسائی شراب چون چی یہ نابا چین خدای سمر اتمزنا چی خدا چرز اتمزنا چین نبی تائیدارز والا ربا چی فرماون من عمل الشیطان یہ شراب چون چی کم سوز کم شیطان سوز کم یہ شراب چون چی شیطان سوز عمل یہ نو چین کمار صاحب چوانا یا چی فرماون چے سو خدا یہ مس پیڑ چا کیا ان موچوت یلن چون تم سندی مونت یہ مس پیڑ چا کیا انت یہ سکمی آئی وچی چے سکمی آئی وچی چے تمہیں سکمی آئی ترائی پروردگار عرش مجید بیڑ رحمت سکمی آئی ترائی رب ذوالجلال عرش مجید بیڑ رحمت اکباران کمی آئی ترائی یلنا اس میانی جوانا میانی عزیزہ میانی بایا مونی کم سن اشن حضر ام سن مانو ام کیا فرمو شراب چون چکم سن کام یہ منچو تم کس کو رز حکس کرن نبی تاجدار کیا کرن شب برات سے یہی تعلیم دیوان چاوک اچ شرابس کیا کرنے آوک نحس سماج اسمن ونکن میون جوان پانس ونن مسلمانو آخرت اپنی سوارو آخرت کی فکر کرو آخرت کا غم لے لو تاجدار علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دوس مزوس دو سچ لٹ کرا توبہ استغفار معافی منگا ذات ذوالجلال حضرت اے ضرورت ہو ساتا ساسا اس معصوم انل خطا مگر تاجدار دبن میں نبی ہو کے اللہ سے معافیہ مانگتا رہا گڑ گڑاتا رہا روتا رہا راتوں کو بیدار رہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون یہ رات مل چھسن ژھانڈن جناب محمد یہ رات مل چھسن ژھانڈن پنن تاجدار ملیو نہ تاجدار علیہ السلام کنی جائی بگویس باکین گرواجن نشت تمو دب نسا یور آون تاجدار علیہ السلام نظر پہ مزار بقیس کو ات وچھم تاجدار علیہ السلام سری مبارک من کن ترویت یہ رات مز ودان یہ رات مز اوشتراوان یہ رات مز اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ من زار پار کرا عائشہ وچھس تاجدار میں از گئی خاک ژھانڈان اما ژٕ کیا مزار بقیس من کرا دبنا عائشہ ازچ رات چھ سرات کس رات یا رسول اللہ دبنا رب سن رحمت چھ گوڈنکس آسمان اس پڑیوا اللہ تعالیٰ چھ اعلان کرا یت رات مز چھا کان گناہ گارا منگنو میں ازا کرز بو گناہن مغفرت چھا کان بے اولادا منگنو میں ازا سوزز بو اولاد چھا کان بے روزگارا منگنو میں ازا سوزز بو روزگار چھا کان غمن من پریشان منگنو میں ازا کرز بو غمن ہنزن پریشان کرز رقصت اے عائشہ یتو یوت نکے بنی قلب کن تیرن برابر یستمن مس پیٹ جچ پیٹ یستمن جچ پیٹ تیت جچ برابر پروردگار کرن کائنات کن گناہ گارن یت رات من وغفرہ منگس خدایس کرس زار پار ذات ذوالجلال حضرتی رب دپا شراب چون چھ کم سنز کام یہ عمل شیطان سنز یہ عمل شیطان سنز تو یپر بیمارن خاطر واریاہ یوان دعا بیچ تی معلوم کہ ادار چلن تہندس صدقس زکاتس تو عطیاتس پہ بہت بار بار تہ ونان بہ گناہ گار چھس یت ادارس مز لگ بھگ پلیومت 9 ورین تہند صدقہ تو زکات ست اگر یم کلام ست یمس گناہ گار سند کلام ست کنسی
ہدایت میلیو تمیک گۄڈنیُک ثواب چھُ تِمن میلان یمو یتھ ادارس مدد کوٚر چھُنا تِم تہِ چھِنہٕ تمہِ ثواب نِش نا اُمید کینٛہہ تِم چھِ تمہِ ثوابٕکۍ اُمیدوار اس لیے یہ نو مین عزیز تہندس خدمتس مز بے اکہ لٹہ یتھ ادارس یمیک تُہۍ وچھان چھو نبر کن لڑکین ہند دارالعلوم ونکن زیر تعلیم تعمیر ات ادارس تہ واریاہ زیادہ رقم لگان تو اس ادارہ یت چلان یت مز ونکن بچہ پران ات ادارس تہ واریاہ خرچات لیکن یم خرچات یم تیل ممکن یل تُہۍ پنن چندن کن ات نیو اور یت مرکزس قدم درم سخن مالی تعاون کریو انشاءاللہ کم از کم توتہ رپیس 500 گھن آسن ونکن یت ادارس تہند چند یس یتی ویسان دین سہ دی یتی انشاءاللہ یس گوگل پے ایم پے فون پے ویسان کرن تمام چیز ونکن اویلیبل انشاءاللہ المستعان بہ تھو امید کہین کرن نا امید انشاءاللہ امید تھو اللہ تعالیٰ سی وتہ مز خرچاون سن پونسن کمی گژھان کی بلکہ ات مز پونسن برکت ہی گژھان ہوریر گژھان ٹائم بڑ تیزی سان مے نش رخصت ویسان گھن چونکہ مے 1 بجے تھومت اتواجن سری نگر کن ٹائم لیکن رضوی صٲبن کور یتھ التماس کہ 12:30 تائیں لیکن تت مز رود ون 10 منٹ تہندس خدمتس مز تو انشاءاللہ بہ کر یمن 10 منٹن مز یہ حدیث پاک کنکلوڈ کرنچ کوشش انشاءاللہ ام پت کر بہ درود پاک کی اشعار تو دعا کرو بے مختصر چونکہ یہ رات چھ اصل میں دوچ رات منگچ رات منگنچ رات تبلیغ واز نصیحت یہ تھی دہے بوزتی ات چھن تھی تھک کی ہر دہ چھ پروگرام ہر دہ چھ تبلیغ لیکن ازچ رات یس مخصوص یہ صرف دعا کرنچ رات مغفرتچ رات منگنچ رات یوتہ تھی منگو آز خدایس تیوت سوز ذات ذوالجلال حضرت یت رس مز نام اعمال پیش کرن از دربار ذات پاک حضرت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دویم سہ شخص یس جوان جوانی مز عبادت کر کم سز ذات پاک حضرت معافی منگے ذات ذوالجلال حضرت کیا جوان سن توبہ چھ زیادہ پسند لگان کمس جوانی منگ کریں توبہ استغفار کرن اور جوانی من اللہ تعالیٰ سنز عبادت کریں یہ خدای زیادہ پیوٹ لگن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان یت یوت کہ ورجل قلبه معلق فی المساجد دبن دویم تریم سہ شخص یم سن دل ہمیشہ اٹیچ روز کت ستن مسجد پاک ستن یعنی یم ظہر پور انتظار ودس کمیک اثرک یم اثر پور تو انتظار ودس مغربک یم مغرب پور انتظار ودس خبتنک یم خبتن پور تو انتظار ودس نماز فجرک یعنی یم جوانا یم شخصا ات انتظار اسمن پنن زندگی گزر عبادت اسمزی گزر رب سن یاد اسمزی گزر تاجدارن فرمو قیامت کی دو ایسی شخص تمین سایس تلکن تلا کریو عبادت اللہ تعالیٰ سن جوانی من متا گزارتی جوانی میانی جوانا بے حیائی من زمانہ چی برتیزی سان چلن وقت چی گزرن اے نو جوانو تاجدارن فرمو میانی سمت ازائی 60 وری واس 70 وری واس تلا وچ میانی جوان کجا وری درائی پات کن تیزی سان ممکن علم نظر چستراوا فکر چن ترا بکا پر بنوس پاس تروہر تو 500 وہر یہ چن انسان سمجھی ترا بڑ تیزی سان چو وقت اشنی گزرا یہ دو چمیانی جوانا سانی زندگی وسا بلکہ خسان چن کے گویا ازیق دو مکلو یہ گو قریب اسکات مقبرس گئی نا نزدیک گیت قبری کیانچن قبر چھے پوش زن شیر کیانچن قبر چھے مگر کہیں گئی صاحبو چانے کہیں گئی زیرے
گمراہ میانی جوان توئی کوری مین علمدارن تی بیان دپن رتن رتن الہاید ژارن تھر چھم لگما گناہ گارن ستی علمدار فرماوا یہ قیامت بت نش کیا کران بیان اس کران وی کہ نبی باغن فرمو ام دہ رٹ پروردگار 7 شخصن کیا مگر اللہ تعالی فرماون ممتاز الیوم ایھا المجرمون یم دو اعلان کر اے مجرمو گسو نیکو گارن جدا گسو ثواب گارن جدا گسو یمن تہجد گزارن جدا اگر بُتہِ تِمن گناہ گارن منوسس میانہِ جوانا گژھو کوت تی کرا علمدار بیان دپن رتن رتن الہاید ژارن تھر چھم لگما گناہ گارن ستی کس علمدار ونن تھر چھم لگما ہے مشا کن چیزچ کمی میانی جوانا اے یا سچ مقبول بند ذات باقی حضرت یہ پنسی پانس وانا پانو کیازِ ام چھنا تائیدار وچمت اوش تراوان ام چھنا تائیدار علیہ الصلوۃ والسلام ان حدیث پرمت سوس رات راتس مغفرتک دعا منگان چھنا ام تی دز کریک دوپن تھر چھم لگما گناہ گارن ستی پل صراط تاجدارس کوٚرُکھ نا عرض أسۍ اگر ژھانڈوت تہٕ ژھانڈوت کتہِ تٔمۍ کیٛاہ فرمو باسو پُل صراطس اتہِ کیٛاہ ٲسِو کران پننٮ۪ن اُمتین آس نظر دِوان خبر یِمن ما لگہِ گراے بۄنہٕ ما گژھن کوٚت اگر گراے لگٮ۪کھ تاجدار ژٕ کیٛاہ کرکھ دوٚپُن بہٕ دِمکھ تھپھ بہٕ دپکھ ہو مےٚ دُنیاہس منٛز مٔشراون والیو او مےٚ دُنیاہس منٛز میون دامن تراون والیو بھلا تۄہہِ ہا ترووس مگر بہٕ ما تراوو بہٕ چھُس سُہ نبی یُس رٲتۍ راتس تُہنٛدِ باپت رۄبس اوس مغفرتٕکۍ دعا منگان مگر ژےٚ تہٕ مےٚ نہ پٔر نہٕ نماز اسا کوٚر ناراض یِہوے محمد رسول اللہ دپن پُل صراط تاری ییٚلہِ تارن پتہٕ کیٛاہ ونن اُمید چھم ژۄن یارن سۭتی دوٚپُن مےٚ چھِ پانس اُمید کہِ رۄب تُلہِ مےٚ کمن سۭتۍ 4 یارن تُلہِ نا اسہِ تُلہِ نا یتھ جماعتس